Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana kuri BF News, ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro cacu ca gatondo. Turigenekerezo rya 29 kwezi kwa kane umwaka turimo 2026. Imbere yuko ndabaramutsa canke ndababwira vyinshi, mu nkundiye maze ndababwire ingingo y'ano makuru tugiye kurabira hamwe. Nkuko amakuru yacu abandanya ava hirya no hino, biraboneka neza yuko ukuri kubijanye n'ubugwayi bwa Perezida Paul Kagame, Perezida w'igihugu cy'u Rwanda, bwa butaravamo ibipfungu canke bwoba butaramenyekana. Amakuru tumaze kuronka nuko bamwe mu bategetsi bakomakomeye harimo abatwara igisirikare rw'igihugu, chef d'état major, harimo ba Kabarebe n'abandi benshi baraye bafashe rutemikirere berekeza muri Allemagne mu Budagi kugira ngo baze kuraba ukungene Perezida Paul Kagame amagara yiwe yifashe. Nkuko amakuru yacu ariko arabitubwira muri kino kiganiro, turaza kubabwira ibijanye n'igifungu canke n'amakinga dufise kubijanye nabo bategetsi baraye bagiye kuraba amagara y'uwo mu Perezida uko yifashe. Nta wamenya yuko yoba akiri muzima canke nta wamenya neza yuko atabintu bidasanzwe bagiye kubabwira. Hafi aho nitwibagire neza yuko iyo tubonye uno mu Perezida w'igihugu cy'u Rwanda iyo yigwaje haba hariho ibindi bintu biri nyuma kandi biba bikomeye cyane. Kino kintu mbona twogihuza n'ingene muri Kavumu ibintu vyifashe nabi. Murabizi inyuma y'iraswa ry'ikibuga c'indege twarabonye ku munsi w'ejo urenganye amabombe ariko araca amaguru yongera abaga atababarira ugwaruka rw'abana baba hafi y'ikibuga c'indege cya Kavumu. Ibi mwararibonye muri kino kiganiro, kandi fise umuhinga atubwira kubijanye n'ingene ubuzima bwiwe cyangwa amagara yiwe yifashe muri rusangi. Niyo mpamvu nabazaniye ino video y'uno muhinga ari mu gihugu cy'u Rwanda atubwira ukungene ibintu vyifashe mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihugu cy'u Rwanda biraboneka neza yuko bameze nk'abahungabanye cyane muri gouvernement, kubera ko babona yuko hashobora kuba ikintu kidasanzwe, bya bintu abantu bama biteye ko bidakunda, ugasanga inkuru mbi ratashe mu gihugu cy'u Rwanda. Abenshi bumvise ubugwayi bwa Perezida Paul Kagame barumva yuko umengo n'umuntu atopfa, ariko nta muntu n'umwe atopfa, ahubwo n'igihe ciyo kiba kitaragera. Rero mu nkundire manze nshime cyane bose dukurikana imbere yuko tukurikana ino video, ufyonde subscribe niba utarabikora, hama ufyonde no kuri like ndetse no muri commentaire kugira ngo ushobore kutubwira vyinshi muri kino kiganiro. Ikaze ni karibu. Jewe Tokodide Black BF News, ndagusabe gukurikirana atana kamusimvye buno busesanguzi budasanzwe bw'umwene gihugu canke bw'uno muhinga wo mu gihugu cy'u Rwanda, aho atubwira kubijanye ndetse n'amakinga mu gihugu cy'u Rwanda bafise kubijanye n'ubugwayi bwa Perezida wabo, Perezida Paul Kagame. Rero mu nkundire mubanze mukurikirane buno butumwa, hama ndagarutse tuyage n'ibindi. Ndarijya mubona neza yuko amakuru ari menshi. Hari n'amakuru avuga yuko inkozi nini zoba zamaze kurabishwa mu gisagara ca Uvira kugira ngo bashobore gutanguza imigwano. Kino kiganiro nakibateguriye, ndibaza nico kiza gukurikira. Muze kugumana natwe kuri BF News kugira ngo mushobore kumenya buri kimwe uko biko biragenda muri rusangi. Karero ndabaha ino video muyikurikirane, mwumve buno busesanguzi ndetse munumve n'amagara ya Perezida w'igihugu cy'u Rwanda kano kanya uko yifashe, bakayigira uko byagenze bibara umupfu. Rero nicyo ngicyo narinje ngo nkubwire, reka dukomeze turebe. Nyamara Magayane yavuze ngo ibintu bizaba nk'ubufindo mu kanya nk'ako guhumbya ngo tuzabura ibibaye. N'ibyo cyamakuru atari hivumbi, ngewe nutwo nari mbashije kubona nk'ubwa ngo Kabarebe, Mubaraka Muganga, Nyakarundi, uyu wirirwa Gasana n'uyu witwa Stanislas Gashugi, bose bitekeye muri iyo ndege. Wakibaza tese ntiyaza kumera nka yayi, bitandukaniye hehe se na ya ndege yavaga Arusha irimo abaperezida babiri, irimo abakuru b'ingabire n'iki etat major yose ikamanuka. Icyo ngiye kwibaza hano, aba bantu umusaza yapfuye cyangwa ari guhumeka uwa nyuma agiye kubabwira
itegeko rye rya nyuma, ni ukuvuga ngo aca iteka bwa nyuma muri RDF ubundi ahita agenda. Aha twakibaza dutese b'abanyamerika b'abazungu b'abantu bose ngo ajya uribuka igihe cy'amatora kigera bakamubwira ati byakabaye byiza utongera kwiyamamaza, babandi bafata telefone hano ngo bwije iwabo bukeye bakamubwira ati turaje tugiye kugusibasiba tuguhindure umuyonga. Ese bantu batubwira ngo bafite ngo tools zose zo kugira ngo bahagarike ubu bwicanyi bwano muri Kongo. Ese iyo uvuze ngo tools zose numva yuko izizwi n'izitazwi, iz'intambara n'iz'amayeri, iz'ubugome n'iz'ubugizi bwaki. Ese aba bantu bo mbese ntabwo tuzi ikiri kuba mu by'ukuri. Icy'ingenzi nkubwiye nuko amakuru nari nkuzaniye ni aba bagabo bahagurutse igitaraganya rwose. Namye ndi kureba kuri interineti ndeba ngo iyi Gulfstream G550 igihe ifite speed ingana iki, ni ukuvuga ngo iravuduka cyane, iravuduka. Ndagusoje, nitwa Umwami Gisaka, ndagarutse mu nkuru yihutirwa cyane. Ariko mbere y'uko dukomeza ndagira ngo mbanze nkubwire ko kugeza ubu ngubu tutazi ikintu kiri kuba none ahangaha, ariko ndagerageza nkushushanyirize kuntu situation imeze. Kutuvungukira nakubwiye ko ari utuvungukira mba mfite tw'amakuru avuye mu nda y'ingoma. Ubwo nawe uraza kumfasha gukomeza kwibaza dutese koko uyu musaza yaba ahamagaje aba bantu bari kuraga? Ese bari kuganira ibya nyuma? Ese bari kubona yuko bitagishobotse yuko babasha kumugarura mu buzima? Ni ukuvuga ngo njye nicyo ngicyo nje ngo tuganireho, naho ubundi kumenya exactly what is happening, ni iki kiri kuba, bimeze situation imeze ite none ahangaha. Icyo rwose mbaye nkubwiye yuko ntazi ngo ni iki. Gusa icyo nzi nuko ari ikintu gikomeye kandi kigaragaza ko ibintu byacitse bitandukanye n'ibyo twari dusanzwe twibwira. Kubera iki rero ngenda gusabye iyandikishe, numara kwiyandikisha twebwe nk'igihembo cy'akazi dukora udukandire like, urebe ahantu hari uru rutoki rumeze gutya rureba hejuru, ukandeho. Ibyo twebwe biba biduhagije, nta kindi kintu tugusabye. Hanyuma ngewe unyemerere, ntabwo ndi butinde, nta nubwo nifuje ko iki kiganiro kiri bugire iminota myinshi. Rero reka ntangire, nta bintu byinshi ndi kujyamo. Ndagira ngo nkubwire yuko kuri aya masaha ku isaha, ni ukuvuga ngo ni amakuru nakiriye ubu ngubu. Ntabwo ari ubusesenguzi rwose, icyo tukemeranyeho. Ni amakuru nakiriye avuye ahantu ndani ya ndani. Urumva, ndagira ngo nkubwire ngo ku isaha ya saa za hano i Kigali mu Rwanda, ni ukuvuga ngo i Kampala byari bimaze kuba ku isaha ya saa 12 ku masaha y'i Kampala, aho ni mu gihugu cya Uganda kwa sekuru w'inyeshyamba. Aribwo hahagurutse indege yari ipakiyemo aba bantu b'ibikomerezwa hano mu Rwanda. Ngenda avuga aba basirikare basanzwe bazwi, hanyuma abi mu miryango bari kuvuga ko ari iya hafi ku muntu wakurikiranaga ibi bintu atigeze abasha kumenya amazina ngo ni kanaka na kanaka na kanaka. Ariko by'umwihariko abenshi mu basirikare kuko n'ubundi babaye muri biriya bice, ni ukuvuga ngo n'ubundi ariyo baza baturuka bose, afite amakuru nuko ngo baramamaye muri ibi bintu bya hano mu karere. Ndagira ngo nkubwire yuko indege aribwo yari imaze guhaguruka, ngo yari iteganyijwe yuko iri bugere Frankfurt, hanyuma ikerekeza Mainz aho Dede arembeye. Ni ukuvuga ngo ararembye bitandukanye nuko najyaga nkubwira nti Dede iyo yagiye aba yagiye kwigurira intwaro, abandi turi ngararwaye yagiye kugura intwaro, yagiye kugira ibiki cyase n'akantu koroheje bagiye kwitegereza gukontorora bisanzwe. Hanyuma bakamubwira ati ibintu n'ibizima, tikomeza abantu mu karere ubacure bufununa buhoro vuba ukirimo umwuka. Ariko kuri iyi nshuro ndakubwira yuko arwaye. Ndagira ngo nkubwire ko biteganyijwe nyine ko bagomba kugera. Iyi ni indege itwara aba top government officials muri
guverinoma ya Uganda ndetse na Yoweri Kaguta Museveni. Iyi yitwa Gulfstream G550, ni ukuvuga ngo ibarizwa mu gisirikare kirwanira mu kirere cya Uganda, akaba ari nayo itwara abakomeye muri guverinoma ya Uganda harimo n'uyu Museveni. Ni ukuvuga ngo yahagurutse ku isaha y'isa 12 yerekeza aho i Frankfurt, ubwo yari ijyanye aba bantu bakurikira hano niho ruzingiye. Uribuka ko bari babanje gutumaho inama y'igitaraganya, uwitwa General James Kabarebe, uwitwa Mubaraka Muganga, uwitwa Nyakarundi Vincent, uwitwa Major General Willy Rwagasana n'uwitwa Brigadier General Stanislas Gashugi. Abo ngabo hamwe n'abandi bantu b'abasivile bipakiye muri iyi Gulfstream G550 berekeje mu Budage. Ni ukuvuga ngo bamaze guhaguruka mu kanya ku isaha y'isa 12 z'i Kampala, berekeje hehe? Berekeje mu Budage. Nge rero iyo mbonye amakuru nk'ayo ngayo, ubwa mbere nshobora kwibaza nti bagiye muri vacances, ariko ntareba yuko hari ayandi makuru nsanganywe yuko hari ahantu atariho bajya mu mavacances, kandi nkareba nkasanga hariyo chef wabo. Ngewe ibyo ngibyo ndaje ndabishyiraho ubusesenguzi, reka nkurangirize. Ni ukuvuga ngo harimo n'abandi bantu basanzwe atabashije kumfunguriraho kuri utwo tuvungukira nakubwiraga kuri utwo tuvungukira two dukuru duke mba mfite, kuko uyafite we hano mu gisirikare cya dedi bo bazi ngo what's going on, urumva neza kuko niho bibera nabo, nta nubwo ari ibintu bibasaba bo ubutasi, n'ibiri kubera mo imbere iwabo. No kuvuga ngo barabiryamyeho gutyo, bameze nk'inkoko ibundikiye amagi cyangwa se imishwi yayo, kugira ngo hatagira ikimenyekana kibiri kubera mu Budage. Mu Budage ugomba kumenya ko dede no mu gitondo nahakoze inkuru nkubwira yuko ni ukuvuga ngo uriya musaza ntabwo arabasha kuva hariya hantu. Ni ukuvuga ngo bitagize igisibya, turakomeza dukurikirane utuvungukira duke ndi bugende mbona ndajya nza hano ntukugezeho kugeza kuri uyu munota. Ayo niyo makuru nari mfite. Hanyuma icyo ngiye kwibaza hano, aba bantu umusaza yapfuye cyangwa ari guhumeka uwa nyuma, agiye kubabwira itegeko rye rya nyuma, no kuvuga ngo aca iteka bwa nyuma muri RDF ubundi ahita agenda. Aha twakibaza dutese b'Abanyamerika, b'Abazungu, b'abantu bose ngo ajya, uribuka igihe cy'amatora kigera bakamubwira ati byakabaye byiza utongera kwiyamamaza. Babandi bafata telefone ngo iwabo bwije hano ngo buke hano ngo bwije iwabo bukeye, bakamubwira ati turaje tugiye kugusibasiba tukugire tuguhindure umuyonga. Ese bantu batubwira ngo bafite ngo tools zose zo kugira ngo bahagarike ubu bwicanyi bwano muri Kongo. Ese hari akantu bari gukora? Ni ukuvuga ngo iyo uvuze ngo tuzi zose, numva yuko izizwi n'izitazwi, iz'intambara n'iz'amayeri, iz'ubugome n'iz'ubugizi bwaki. Ese aba bantu bo mbese ntabwo tuzi ikiri kuba mu by'ukuri. Icy'ingenzi nkubwiye nuko ntabwo nzi ngo ni iki kiri kuba. Amakuru nari nkuzaniye ni aba bagabo bahagurutse i Kampala igitaraganya rwose. Namye ndi kureba kuri internet ndeba ngo iyi Gulfstream G550 igihe ifite speed ingana iki. Ni ukuvuga ngo iravuduka cyane, iravuduka ku buryo nicyo nakubwira. Mu Budage bimeze biti? Ndakomeza nkurikirane, ubwo nshobora kuza kubura amakuru amwe namwe, ariko turakomeza tugende dushakisha n'abandi, kuko ngewe utwo mbona n'utuvungukira, hari abandi babona noneho ibyo nakwita ibivungukira cyangwa se bakubitamo akaboko gutya bakazana ikinombe kinini cy'amakuru atariho ivumbi. Ngewe n'utwo nari mbashije kubona nk'ubwira ngo Kabarebe, Mubaraka Muganga, Nyakarundi,
uyu wirirwa Gasana n'uyu witwa Stanislas Gashugi bose bitekeye muri iyo ndege. Wakibaza tese ntiyaza kumera nka ya yindi ya wa mu perezida wa Irani wamanutse buriye indege bikarangira ngikoze imanuka ngo hari ibihu byinshi ngo hari ibicu. Wakibaza ngo niki wabagiye inama yo kwitekera mu ndege bangana gutyo urumva bitandukaniye hehe se na ya ndege yavaga Arusha irimo abaperezida babiri irimo abakuru b'ingabo n'iki etamajoro yose ikamanuka bakayigira uko byagenze bibara umupfu. Rero nicyo ngicyo narinje ngo nkubwire, reka dukomeze turebe. Nyamara Magayane yavuze ngo ibintu bizaba nk'ubufindo mu kanya nk'ako guhumbya ngo tuzabura ibibaye. Nibyo byaba bigiye kuba, reka tubihanga amaso. Nge nitwa Gisaka, aha ni mu Gisaka TV. Ndagusabye tera inkunga mu Gisaka wiyandikisha, ndetse ujye ukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Hanyuma natwe nk'igihembo tugusabye kanda like, hanyuma ngewe reka nze kugaruka mu masaha yo mu gitondo ku zindi nkuru ziri bube zigezweho, zaba ari zirebana n'uru rugendo rw'aba bagabo, zaba ari inkuru zivuye Mainz mu Budage, zaba se ari hano ku kibuga cy'imirwano. Ni ukuvuga ngo ndareba ikiri bube kigezweho kandi cyihutirwa, nicyo turi bugarukeho mu cyakare. Wowe gusa ntituze kuburana cyane.